mentah kesini kendai teriku August hajar aku hadu si beje mensengi kikis ki batman ki bangiyo hadu mentah kesini ki long life kendai East Castles Khatra ar ki armed forces Khan Real Kiwei Ribhoi Arfo Nhau Gidei Armed Forces Khatlai Gidei Kiwei East Janta Hills Iwei Ki active case Ki Bangidon Hadu Mantah Kilong Sanspa Nre Funre East Khas Hills South Spa Khat Khandai Nagini South Spa Khat Khandai BSF Khandai Puai Kiwei Aspa Nrefo Armed Forces Nrefufra West Khasi Hills Nrew Southwest Khasi Hills Umdan Ribhoi Khafulai West Janta Hills Khatsan East Janta Hills Nrew West Garo Hills Lifeway Southwest Garo Hills are South Garo Hills are East Garo Hills Mdan North Garo Hills are Kibala recover Mentah kesini kilong Nrefnyo Nagini ki Nrefnyo East Khas Hills Sanpu are Sanpu ay kidin na po BSF but Iwei na Kiwei Ribhoi are East Janta Hills Khatlai. The total number of recovered cases as of date has come to 490. Ni yang mana R ki BSF or R ki Armed Forces Henry kidai ki contacts apo negrams Henry kidai ki returnees Iwei udai tourist taxi driver Iwei line up pada kidai ki contacts dan Iwei nagi balong positif apo maupat cluster Ribhoi Nyau kidai ki Armed Forces Iwei idai operator apo CMJ Breweries bernihat khat ar kidai contact jong ini operator East Janta Hills Iwei ibadai high risk contact jong Iwei ni patient ibadan apo Robert Hospital Gi positive case ki bangi ni Sumate apo Africhas Hospital bangira na gi apo Ribhoi ngira ni kiwi cakang ni Pak Sumar kita ni tu kemalong ke civil hospital ni orang kes ini ki positive case bagi orang nambar ni Sumar kita Ngupor pawan tip bagi day positif. Kila tip ide positif. Ibu iki apa COVID ward, isolation ward, orang tay. Dikatai ke Africhas Hospital ni ada aktiviti ka kum kawai lagi isolation ki bangilaban bu ya kini ki COVID positive ki COVID patients. Kita semua, kita semua itu nak bahaya kita orang tay, kita orang ni nasar, kita health workers ngira orang tay, tak ada. Dengan ini kalau mar khap kepada Assam, tapi ini mesti boleh terangnya contact tracing. Tapi mengenang yo saya ini kalau ibadah train tu, tapi kita kira yo poster kira yo ban contain ini, kira yo ban quarantine ini. Kami ni kan man declare kat top sem ko containment area, nomor balik masnya itu case kira ada isolate or patient. Ila isolate lo. Kita boleh contact tracing. Lada idon kam, lada ngile ketika antigen test ni ilap sibun positif dan ngio positif. Dan hak tu ko por statement kan ban declare kadi idon kam ne ban declare containment area na.